Hello, mayam ahana muktada mayam busesam nawasna ikai khumna voucheri ngasina amuk mamang da hap sakhiba Delhi da thokiba crime adugi makhata ba soru ani subo part mayam yafam da puzna luxury wari si horasi mayam date 17 December 2012 ki numit da Ram Singh evening da far ba matung da Ram Singh police station da wahang pahang to na da makta purga laklami mafam ji orba matung da police na Ram Singh wahang pahang to rami adubu ikan kan ho phanglamde masidagi police mo khoi yam tamthiba khoi interrogation kho do hobudagi Ram Singh na mathang haidok pa horoklami man haidok pagi matung ina Delhi police ki team mama Rajasthan chalami atopa team amana Bihar chalami aduga team amana Ram Singh loina na mathang gi numit 18 December da RK Puramgi Ravidas game da amuk laklami man haidok pagi matung ina mafam sidagi pung amaga minat taraga manga nungthin gi swai sida atopa accuse ma maming na Pawan Gupta haiba nu pa se fabam lami masigi matung da amuk minat taraga manga muk leiraga Ram Singh gi hadorpagi matung ina atopa accuse amasu amuk maming na Binay Sharma haiba nu pa sa amuk farami sumaina tawdana makoi ahum phare aduga Rajasthan da chatkiba Delhi police ki team sina amuk Ram Singh gi manau nu pa Mukesh Singh haiba nu pa sa masi Karoli village tagi faraga Delhi da puroklami aduga officially oina tang taraga 9 December gi pung taw ka makhai sida officially oina phare haina lauthoknami sumaina tawdana thawdo ase thokhraba matung numit pung ni funi ban gi manungda crime sida chenari ba makhoi taw ki manungda mari di Delhi police na fagam lame Delhi police na accuse mayam ase fanawa kana hotnarami aduga nakal amaromdana hairiba thawdok sigi matangda media da paw lakpadagi Delhi khaknatuna India gi tongan na mafamsing da leirani oising asina khangma matamda makoi gi thamoida yamna wakhan waba haifam to khum khangdaba ama fawrami aduga sigumba thawdok ama India gi capital Delhi da thokhi habase mangum oirami kanamatuna thajaramde masidagi mayam se haunuruba tawduna ekoi lambi sorokta tholoklaga nupi sigi justice ki damakta protest tawrami aduga nupi sigi gyal laklaba matungda magi statement law matamda nupi sina kamaina haiki haiga matamda ai hingba pami aibu masigi film sida wahiliba mioi singa se lemna thaganu aduga makoi bu hingna mai thabiu haina hairami magi statement si taraba matungda media na mangonda Nirbhaya haiga ming tholama pirami ko Nirbhaya gi yaifanabi ki damakta magi justice ki damakta India Gate amadi Delhi gi fama ayambada protest tawrami aduga miyam hupna koi gi midangda candle light march aduga magi prayer tawrami sumaina tawdana maikai mari dagi pressure lakpadagi Delhi police ta walhoribe accuse ani se yamna thuna faba tawrami adubu luribadi Delhi police na lemhoriba accuse ani sigi matangda hojik phawa langla langjin amata phangmangam lamde Delhi police ki team ama Bihar chatkriba se accuse Akshay Kumar Elias Thakur haibano pa se fanabani Delhi police na ma se Bihar da lay habde khange aduga Bihar gi chap chaba jaga kada wade laybano habdo khangmangam dabadagi hojik phawagi di bhak se famangam lamde aduga atopa lemhorbe accuse asina Raju koi Raju gi di magi photo leifam phone number kanamatul khanglamde aduga mahaki permanent oiba thawuk su leramde ko mahak se afang thawuk suba mi amani aduga hairiba thawdok se thokpu numit haibadi 16 December gi nungdin jida makoi manga ga Raju ga thengnabani aduga Ram Singh khaktani Raju khanglisi kamaina khanglino haiba matamda Ram Singh Raju ga se hana atopa mafam da thawuk sumin narami ko masidagi Ram Singh ma bu khangbani aduga Raju haiba nupa sa mase faba se yamna maru oirami karigina haiba taraga di investigation ki matung ina Nirbhaya da yam tamthina ot khriba sa Raju haiba nupa se mamani haiba se khangmangam labe sidagi Delhi police amu Ram Singh gi manakta laklami adubu Ram Singh su Raju gi matangda ka hena khangde haina khumlami aduga thawok se thokpa numit 16 December da Raju Ram Singh gi manakta lakpasu hana babani thawok punna tawminari kanda Raju gi Ram Singh na paisa khara le hobada lobu lakpani haina khumlami adagi police na Ram Singh da matau karam nangonda Raju na contact tori hangma tamda Ram Singh na ngsidagi thamari muki mamangda mangonda call torki haina hairami madu hekta Delhi police na Ram Singh gi phone do lawsilaga yamna thuna contact list yang lami aduga Raju ki number se thidok lami Raju ki number se thiyo matamdadi koi Delhi gi kakarduma hairiba jaga sidagi PC hairiba jaga se gi PCO amadagi call torapo erami masidagi Delhi police hairiba PCO mafam se yaruk lami aduga akoi bada hang thirana to matamda last ta magi wari se koi bus thonupa amaki manakta yaruk lami bus thoba nupa se gi matung inna hairiba Raju se Anand Vihar bus station da atin ba route ki bus sing da thawuk towi haina hairapodagi Delhi police Anand Vihar bus station da laklami Delhi police Anand Vihar bus station da lakma temnadi makhu amuk pok paire kaigna ba targa di Anand Vihar bus station da
Raju Koba Mioi Kundagina Kunmanga Muktok Dorami, Makoida photo have late, Adumo Delhi Police na, Makoina Tiriba Raju Sigi Song Sada, Height Sigamanava, Raju Koba Miota, Marima Fagataga, Ram Singh Manak to Proclami, Adubu, Rajudi Mokogi Marak Tayorumde, Masidagi Makatana Muk Tisalaba Matunda, Kogi Lemhori Raju Sing Lemhoriba, Raju Koba Muising a dog, Amuk Pukalaga, Ram Singda, Hariba. Taudoki the Chenari Raju ko Muse Yaubra Haina Tialami, Madasu Raju Ado, Yaurumde, Mashigi Delhi Police, Matasa Bahorame. Delhi Police na Makatan and Tisalava Matunda, and Anbiar bus station da Tavuk Suba Raju ko Mui and Hosik Sumakoina check to Bashida, what we have as a Kamangami, Aduga Hosik, Raju and Yasa, Makoi bus route, my Magi Mato, Zatkirami, Aduga bus Amana, Nodagi Saita, Aduga bus Amana Gurgami Saita, Zakiabisu Kamangami, the Mokoi bus as Matangi numit no alaga ayukta anan bihar bus station na amu halakani haibase khangbadagi Delhi Police ki team mama pura ngairaga anan bihar bus station da ahing electron lairami sumain tawduna nongale numitche 21 December 2012 nika hari bus anise ayukta anan bihar bus station da halaklami makoi hek halakpa Delhi Police na watlahuriba Raju anise faraba matungda Ram Singh manakta makoina jingnariba Raju se makoina thiriba Raju se yawra haina confirm tawmi dong to puraklami Lavagna Haridi, Anisi Manunda, Makoy Tiba Raju Fanglamiga. Raju Hamakak Natana, Hana Mamanga, Ramadhar Kobonupa, Mudigi, Munki mobile phones, High Raju Shidagi Tiba, High Raju Shidagi Fanglami. So my Pogdana, Raju Habanupasa, Magasing Maming Raju Goromde, Magasing Maming de Mohammed Afroskowi, Matamsida Mark said, Navalikni Habadi Sahi Suram de Aduga, Mark is Sahi says, Sahitara Tareka Takaraka Werami, Mashidagi, Delhi Police, Maximus Buri, Kogi Juvenile Justice Board to Propotaramki. Lumisimaktada Lemhoriba, Atopa Accusamo or Ribaxe Kumar, Elias Thakur, Bihargi, Orangabad, Harry, Pumsidagin, Vidang Pumapanda, Tramat Matamda, Tramat Matamda, Delhi Police na Farm. I told the Delhi Police na 21 December Fabuda, told General accused Luinamak Farmi, Aduga Hosik Makogi Matose, evidence collectoni, Makoi collect the evidence Asina, culprit accused Mayamese, Kogi, Cherak Pivada punishment, Pivada Mating Waduni, Mistake Delhi Police na. Makoy Torok Shidagi, Makoy Nahana, Nirbhaya, Amadimagi, Predagi, Lut Tohiba, Firon Sing, Congo, ring, wallet, personal sing, Mayam Sing, a loin local, Ameduga, Makoy fingerprint Laurame, Makoy fingerprint Siga, Hana Mamanga, Bastagi, collect Tohiba simple, Mayam Siga Loina, match for me. Masing Matunda Amu, Delhi Police no Makoy Toroki, blood sample Laurame, blood sample Siga, Masang bus Mundo Fangba, Isiga, Nirbhagi, Isiga, Amuk, DNA, Mesto Matamda, 100% match for me. Matugi matakta mu Delhi Police na ahan no ina case da odontology have technique ang sinarami high technique asina koi kanagumba mi amagi body da taba yagi mami se kana chik pano have se irai line khangba mateng pangi masigi technique se sinari semaram kargina have targati Nirbhaya body da high accused me amsigi koi yana chik pagi dakham mayam lebadagi masi photo law matung da odontology ki mateng na makoi yagi model se khangtolo matung da mawon Nirbhaya body da tariba Yagi Dakpam Singase, Home Amadi Ram Singi Werami, Aduga, Amana, Akse Kumar, Elias Thakur, Havana Pasigi, Werami. No Manum Hokivana, Hosikti, 26 December 2012, Yoroklami, Aduga, Nirbhaya Haksangi Fiumsu, no Manumagi, Sokchinba, Heraklami, Maki, Bodigi, organ Kayama, function to Leplami, Aduga, Magi infections, whole body spread to me. Masigi Fiumse, Ubadagi, Sarkarna, Petrigi, Quaidagi, Faraba. Hospital ki manungda organ transplant hospital ki manungda amoiriba Singapore da leiba Mount Elizabeth Hospital da Nirbhaya sa shift tawnaba khanarami aduga ma ki achangba expenditure punamak central government na puthokani haina harami masidagi 27 December da air ambulance amagi mateng dagi Nirbhaya Singapore gi Mount Elizabeth Hospital da shift tawrami aduga makha leng chatharami adubu ma ki film di nomagi Sokin be Helamika, Aduga 29 December 2012, India Gina Pung Anigam Trama Tarapasida, Nirbhaya Aroibo in a Sur Holami, Aduga Masigi Tayo Panse, Tadoame. Ma Sivagi Pausina Mayambo Amuk Hennas Holami, Aduga, accused Wave Mayamase Yamatuna Sarak Pinavagi Damakta, Sarkarda, Taxalami, Aduga, Parliamenda. Ruling Amadi opposition ki marakta yamna chawba debate hawo tawna opposition ki maike dagi India ki capital oiriba Delhi da sumaina nupi sing ase safe and secure oidragadi India ki atop state sing da karamba makhal ki safety na nupi da fangi base haina paw question torame
हारिबा थौदोक से थोरबा मतुंगदा अखोई पार्लियामेंट दा नुपीसिंग असे सेफ एंड सिक्योर ओइनबगी दमकता अनौबा लो मंगा अमसु पास तौरमी अदुगा अनौबा फास्ट ट्रैक कोर्ट मंगा अमसु नौना हांगदोक्लमी हारिबा फास्ट ट्रैक कोर्ट असिना सिगुम्बा तमथिबा थौदोकसिंग असे थोरक मतमदा ट्रायल तौरगा यामना तुना चराक पिनबनी को सुमाइना तौदना 16 December दा थौदोक असे थोखरबा मतुंगदा दिल्ली पुलिस ना नुमित तरागा मंगानी की मतुंगदा हाइबदी 3 January or 3rd January 2013 दा चार्ज शीट फाइल तौरमी अदुगा ट्रायल दिल्ली की सकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ता हरमी हारिबा ट्रायल असे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ता ट्रायल तौबन मरम होएगा नुंती की ट्रायल तौरमी हारिबा तालकसिदा तिहार जेल दा एक्यूजिंग की मरक्तगी राम सिंह हारिबा नुपा से 11 March 2013 दा मसा मथनता हेंग तौरगा सुसाइड तौजरमी तरुक सिगी मनुंगदा मंगा अमदी फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल चथबनी को मंगा सिगी मनुंगदा अमदी मसा मथन सिजखरे को अदुना हुजिक मरी लेहौरी अदुगा अमना नाबालिक ओइबगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चथबनी 31 August 2013 दा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ना मोहम्मद अफरोज एलाइस राजू मरा लेरे हाइना लाथोक्लमी अदुगा महक चही अहुमगी पनिशमेंट पिरमी चही अहुमगी पनिशमेंट पिरिसे कइगिना हबे तारगदी इंडिया की लॉ की मतुंगिना एनी जुवेनाइल अमना एनी क्राइम अमा तोब मतमदा माकी मैक्सिमम पनिशमेंट चही अहुमदगी हेन पिबे यादे सुमाइन तौदना मखोई मरी गिसु फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल चथरी मखोई मरी असे हाइबे केस दगी नांथोनबा यामना कन्न होनरमी एक्यूजिंग असिगी मरक्तगी पवन गुप्ता हाइबा नुपासिना थौदोक से थोप नुमित हाइबदी 16 December 2012 से सिदा मादी बस याउदे नुमित से मादी होस्ट खास की डीडीए पार्क अमदा म्यूजिकल शो यंगा लई हाइना कोर्ट हाइरमी मदुगी दिल्ली पुलिस न मखा ता थिजन मतमदा हाइबा नुमित सिदा होस्ट खास की डीडीए की एनी पार्क अमदा म्यूजिकल शो अमदा तौबा लेते हाइबदे खंगमगमलमी अदुना मांग सेगे तौबसिसु फारमी 14 March 2014 दा अमुक हन्ना मखोय से सिबगी चराक पि हाइना लाथोक्लमी दुगा सोमदा ngasai sehi ahumgi saja fangkiba mohammed afroz alais raju maki matam loidana 20 December 2015 da jail dagi thadorlami ko magi mayokta yamna kanna protest tawki adubo kogi upai kaimta leite ko india gi logi matungina protest torsu upai leite ma adum jail dagi free wai khreka somdana amu makoi marina file torkiba appeal adu supreme court ki bench na tarba matungda 5th May 2017 da amuk hanna khoi mari ase sibagi charak pire haina lauthoklami sumain tawdana accused ma khoi mari ase lower court ki judgment gi mayokta tongan ba higher court ta chaturbasu ma khoi gi kana pham okay mo ma khoi amata phanglamde adu ma khoi hanbal leramde 2017 gi loiram dai sida bine pawan amadi mukesh na supreme court ki judgment ase amuk hanna review to binam gi damakta review petition file tawrami ka अदुबु सुप्रीम कोर्ट ना अमुक अखोगी 9 July 2018 दा मखोगी रिव्यू पिटिशन फाइल असे अमुक रिजेक्ट तौरमे अदुबु मखोई हौजिकसु हनब लेदेको सुमाइन तौदना 2018 से हौख्रे दुगा 2019 की February सिदा निर्भया की मामा से सिना अमुक कोर्ट लालगा 2017 दा हेंग तौबगी जजमेंट पीखरबा फावो हौजिक फावो हेंग तौद्रिबसे मरम करिगिनो हाइना कोर्ट हंगलमी मसिदा कोर्ट की बखम ओइना निर्भया की मामा आसादे विदा यामना थुना तौरगनी हेंग याम थुना तौरगनी हाइरमी अदुबो 10 December 2019 सिदा अमु लेमहौरिबा एक्यूज अक्सेसिना सुप्रीम कोर्ट ता रिव्यू पिटिशन अमु फाइल तौरलमी दियादा कनागुम्बा अमा सुप्रीम कोर्ट ना हेंग तौबगी जजमेंट पीरा फावबदा हाइरिबा मरा लेरबा मियोय अदो खोगी मखल मरीदा लीगल की मतेंग लौबा याबगी चांस लेरिको अहानबदा रिव्यू पिटिशन हाइरिबा पिटिशन असिदा सुप्रीम कोर्ट ना हेंग तौबगी जजमेंट पिरक्लिबा से अमुक हन्ना यंगशन बिनबा अमुक हन्ना रिव्यू तौबिनबा पिटिशन अमा फाइल तौबको अनि सुबदा क्यूरेटिव पिटिशन्स हाइरिबा पिटिशन सिदना अखोगी मरा लेबा मियोसिंग असे लोअर कोर्ट तगी हौरगा सुप्रीम कोर्ट फावबगी मरक सिदा लेरिबा ट्रायल्सिंग असिदा हाइरिबा एक्यूज मैम सिंग असे मखोगी राइट्सिंग असे मतिक चाना फंगखिब्रा फंगदब्रा हाबसे यंगशननबा पिटिशन अमा अहुम सुबदा मर्सी पिटिशन्स को हाइरिबा पिटिशन सिदना मरा लेबा मियोय अमसे मसिना इंडिया की प्रेसिडेंट मा की मराल असे ngakpinaba haijaba mari subada rejection of mercy petitions karigumba magi mercy petition se reject torko taragadi court ta muk chatlaga mahaki mercy petition ase karigi damak reject torino haina mu hangba hairiba petition mari mak asi loinamak reject torko taragadi mara leirba miyo do kanagumba amatuna kanbanga moroi ma adum heng torgani ka sigi law asi kaigi damak te semino haba taragadi accusing asigi hoi court ta proceeding to matamda court ki maike dagi aranba yaukibra yaudabra haba check to na semani ko haibadi khoi gi
हारिबा मतंग सि मियोय अमगी पुनसिगी हिंगबा सिबगी मतंग ओइबना मरम ओइरागा कनागुंबा मी अमा एक्यूज अमा थौरी यालबा मतुंगदा माक्सी मरा लेरमद्रे हाय खंगबा तारगदी सिग्रबा मी अदो अमु अने अनबा यादबनिना कोगी हेंग से तौद्रि कांदा याम फजना थोरोली प्रोसीडिंग लोइनमक चुना तौखरबरा मराल तसिनमकी लेबर लेतबरा हाबदा अमु अने चेक तौबनी को अदुबु निर्भया की मतंगददी एक्यूज ओइरबा मकोय मरी असिना हारिबा पिटिशन मरी असे सिनरगा मकोगी हेंग तौबसे थिनथना ओइने सिनरेबको मसि मतौ करम सिनरके हाबसे मयाम तामिनसिको निर्भया की मामा आशा देवीना 2019 के फेब्रुआरी दा कोर्ट लागा 2017 दा सुप्रीम कोर्ट ने हेंग तौनबगी अयाबा जजमेंट पीर फावबा कगिदमक तौद्रिनो हाइबा मतमदा कोर्ट ना याम थुरन तौरनी हाइरपदगी 10 December 2019 दा अक्षय हाइबा नुपासिना कोगी रिव्यू पिटिशन मु फाइल तौरे सुप्रीम कोर्ट को अदुगा से मरु पॉइंट नमदी कना मियोय एनी एक्यूज अमा हेक्टो बियाय को मोय मुखै मरि सिगे मनुंग दा एक्यूज अमागी एनी केस अमा सुप्रीम कोर्ट तो वगैरह प्रेसिडेंट तो वगैरह लाइब तारगदी मखोय मरी असे लोगी मतुंगने हेंग तो यादेबा मसिगी लंबी सिने मखोय सिनरीसिको मसिगी खुदोंग सावसे लौरगा मखोय मरीना हेंग तोबगी मतम से थेंग थनाबा यामना कन्न होतनरमी उगा सोमदा अमु सुप्रीम कोर्ट ना अक्षयना थाखिबा रिव्यू पिटिशन दो अमु 18 December 2019 दा रिजेक्ट तौरलमी अदुगा तिहार जेल दा मखोय मरी असे हेंग तोनबा सेम सारो हायरमी मसिदगी अमुक दिल्ली की तिहार जेल ना मखोय मरी दा नोटिस अमा थारमी नोटिस की वरोलना नखोय मरी की लेमहौरिबा लीगल की राइट्सिंग अदो अदो यूज तौरो हप्ता अमगी मनुंगदा करिगुंबा तौदबा तारगदी मदुगी कानफम लैत्रे खल्लगनी अदुगा नखोयगी हेंग तौबगी डेट फिक्स तौरगनी हायना हायरमी अदुबु मखोय मरी नोटिस अदुगी वरोलदा मवा लौरमदे मसिदगी नोटिस अदु लाक्लबा मतुंगदा फावबा मखोयगी लेमहौरिबा राइट्सिंग अदो यूज तौरमदे मसिदगी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ना 7 January 2020 दा डेट वारेंट अमा मखोय मरी की मथता इशू तौरमी हाइबा डेट वारेंट सिगी मतुंगना मखोय हेंग तौबगी नमित से 22 January की पुंग तरे तामा तन तौरी 2020 की 22 January की पुंग तरे तामा तन तौरी हाइन फिक्स तौरमी को मसिगी पाउ से ताबदा मयाम पुंबा मरुएना आशा देवी निर्भया की ममा मदिमा पास याम हावरामी अदुगा 22 January पुंग तरे ngaयगा लेरमी डेट वारेंट इशू तौरबा मतुंग निनी की मतुंग दा हाइबदी 9 January 2020 दा मुकेश अमदी भिनेना मुख हन्ना सुप्रीम कोर्ट दा क्यूरेटिव पिटिशन फाइल तौरलमी मदुसु अमुक सुप्रीम कोर्ट ना डेट 14 January 2020 दा मखोय की क्यूरेटिव पिटिशन दा अमु रिजेक्ट तौरलमी अदुबु मुकेश ना अमुक नमित सिमक्तदा के प्रेसिडेंट दा मर्सी पिटिशन फाइल तौरमी अदुबु नमित हुमनी की मतुंग हाइबदी डेट 17 January 2020 दा मतुंगगी इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना मुकेश की मर्सी पिटिशन अदो अमु रिजेक्ट तौरमीको सुमाइना मखोय एक्यूज मरी की मनुंगदा मखोय खरागी हाइरिबल लीगल राइट्स से यूज तौबगी लंबी लेबिना मरम ओइरगा कोर्ट ना अहानबा डेट वारेंट तो कैंसिल तौबा तारमी अदुगा कोर्ट ना अनोबा डेट वारेंट अमु इशू तौरमी मसिदना अमु 1 February 2020 की पुंग तरुक ता मतमदे हेंग तौबगी मतम से लेपलमी सिदगी एक्यूज मरी सिगी मनुंगदा खोगी राइट्स असिबो लोइना यूज तौद्रिबा एक्यूज असिना मखोई राइट्सिंग असे मथंग यूज तौबा हरकलमीको अदुगा मखोई मरी से अमुक्तदा मखोई राइट्स यूज तौदे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट यूज तौरगा ngसाई इन हाबद ममांगदा हेंग तौबसे थेंग थनाबो होतनारमीको सुमाइना हौखिबना 29 January 2020 सिदा मुकेश हाइबा नुपासिगी दि मागिदि पिटिशन मरी मक लोइनमक यूज तौरेको मासे जेल की एडमिनिस्ट्रेशन ना हेंग तौबा यारबनी अदुबु सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमगी मतुंग इना हाइबदि कईगुम्बा केस अमदा एक्यूज मियोय अमदगी हेलबा अदुगा हारिबा मियोयसिंग असे चप मानना पनिशमेंट फंबा तारगदी मियोय अमका पनिशमेंट पीबा यादेबा मोय मरिगु पुन्ना पनिशमेंट पीगदबनी हाइबा रूलिंग सिगी मतुंग इना कोर्ट ना थोखिबा अनि सुबा डेट वारेंट सिसु कैंसिल तो तारमे अनि सुबा डेट वारेंट कैंसिल तो मतंदा कोर्ट ना एक्यूजिंग असिदा मखोय गेलेम हौरिबा लीगल राइट्सिंग अदो हप्ता अमगी मनुंग दसि ननाबा हाइरमी अदुबु कोर्ट की ऑर्डर अदो मखोय मरी ना याम सीरियस ओना लौरमदे मसिदगी कोर्ट ना अहम सुबा डेट वारेंट थोक्लमी अदु मखोय हेंग तौबगी मतमसिना 3 March 2020 की पुंग तरुक ता मतमदा लेपलमीको हाइरिबा डेट वारेंट असिसु कोर्ट ना कैंसिल तौबा तारमी कगिना हाबा तारगदि हौजिकसु एक्यूज मरी सिकी मनुंगदा मियोय खरगी हौजिकसु अखोगी लीगल की हेल्प लौबगी लंबी लेबना मरम ओइरगा सुमाइ तौदना एक्यूज मरी सिकी पिटिशन मरी मा 5 March 5 March 2020 दा लोइरमी मसिदसु मखोय मरी सिना
heng to bagi matam se theng thana ba yamna kan hon hon darami ko even masidagi amu court na ko mari suba death warrant 20 March 2020 gi pung manga ga makai ta ba matam da leplami ko mo heng to bagi matam se heng to da pung khara wa le kan do pho mo mari gi ko lawyer AP Singchina Supreme Court la laga ko heng to ba se to bi de no yamna kan hairami adu Supreme Court ma gi wa do ta da bida wa ma gi wa do taram de adu ma tarok petition ma am loina ma cancel to rami ko masidagi accused Mari Hariban Nirbhaya gang rape case chenava accused Mari Mukesh Akshay Pawan Amadi Bine finally waina 20 March 2020 thalo ke thokra matung sahi tare tha ahum numit mari ni ki matung da Tihar jail da akan ba security gi section thorang ga loina na pung manga makhai ta matam da siba gi sara pi khi ka sumain to dana Nirbhaya gi magi justice se gi provide to ki masini mayam ngasi gi wari se yam sangani adu wari se mayam aina ani so part to pull up hapani ka mayam wari jata view support to view mayam support ki darkar ni mayam thank you